Ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda ryikomye ubuyobozi bw'u Burundi bubusaba rero kwirinda gushotora chairman waryo Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda akaba na chairman rero wa EAC muri iki gihe, ndetse risaba rero iki gihugu kutamuvanga mu bibazo gifitanye n'u Rwanda. Reka nze turambure ino nkuru ku buryo burambuye nyuma rero yo gukora subscribe kuri channel Bwiza TV kugira ngo rero ujye ukomeza gukurikirana gahunda zacu uko bwije n'uko bukeye mu buryo buba butakugoye. Ni nyuma yaho rero muri iyi weekend ishize ku wa gatandatu itariki 29 Ukuboza mu gihugu cy'u Burundi humvikanye imyigaragambyo yamaganaga rero ibaruwa chairman wa NRM perezida Yoweri Museveni yandikiye rero perezida Pierre Nkurunziza amusubiza rero ku kibazo yari yamugejejeho. Abigaragambya rero bari bitwaje ibyapa bivuga ko amagambo atari aya gicuti cyangwa y'ubushotoranyi yavuzwe n'abanyamahanga barwanya ubuyobozi bw'u Burundi. Ibyapa rero bigakomeza bigira biti abanyamahanga bakorana n'abanzi b'u Burundi. Nk'uko inyandiko y'ikoma abayobozi b'u Burundi igaragara ku rubuga rwa NRM ikomeza rero ivuga ngo iyo myigaragambyo yabaye ikurikira ibaruwa ya Albert Sekambabaye, umuvugizi rero w'ishyaka CNDD-FDD yo kuwa 4 itariki 27 Ukuboza, yahamagariye rero abaturage kujya mu mihanda bakamagana igisubizo rero perezida Museveni yahaye Nkurunziza ubwo hari ku itariki ya 8 Ukuboza 2018. Iri shyaka rero rikaba rero rivuga ko ngo chairman yasubizaga rero ibaruwa perezida Nkurunziza yamwandikiye irimo ibintu rero byo gushinja cyane, igerageza rero gukurura Museveni mu bibazo afitanye n'u Rwanda. Iri shyaka riri ku butegetsi muri Uganda rikavuga ko ngo nka chairman rero w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, perezida rero Museveni afite uburenganzira bwo kugira icyo avuga ku bibazo by'u Burundi, reka adashobora rero kwinjizwa mu makimbirane adafite ishingiro yarushaho rero gusa gukomeza rero ibibazo biri mu Burundi. Bakavuga ko rero ngo ibibazo biri ku rwego rw'ibihugu kandi bigomba gushakirwa umuti muri urwo rwego, hatagize igiciro cya gatatu kibyinjiramo kuko ngo atari igisubizo. NRM igakomeza rigira iti izindi ntambuko mbi ku ruhande rw'u Burundi zizafatwa nk'ubushotoranyi n'icyizere kibi. Ngo niba ubuyobozi bw'u Burundi rero bwarababajwe no kuba Museveni yarasabye rero ibiganiro hagati ya leta n'abayirwanya, ngo nta kindi gitekerezo washyira imbere kitari icyo, ngo kuko rero ngo kuganira n'ibyo biranga ubuyobozi bwa Museveni, ndetse batanga urugero rw'inama y'umushyikirano aherutse kugirana n'abayobozi rero b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ku bw'ibyo ngo niba abayobozi b'u Burundi bifuza amahoro rero byuzuye, bakaba badashaka kwicarana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ari nako batesha agaciro imbaraga inshuti zo mu karere zishyira mu gufasha kugarura ituze rirambye, ati n'intambara zingana iki bazarwana. Aka kantu rero gasa nk'agatotsi gatangiye kugaragara rero mu mubano wa Uganda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, kaje rero mu gihe ibihugu byombi byafatwaga rero nk'inshuti, ndetse byombi rero bikaba bikomeje gushyirwa mu majwi n'abayobozi rero b'u Rwanda, babishinja rero gushyigikira rero abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Reka rero mbashimire duhiniranga abakunzi ba Bwiza TV, nizere ko mukomeza kuvugwa neza cyane mukora subscribe kuri channel kugira ngo mujye mukomeza kubona video zacu mu bambere kandi bitabagoye, mukomeze kuvugwa neza cyane, munogerwa rero n'umunsi mukuru wa Bonani, umwaka mushya muhire ku bakunzi mwese mudukurikirana. Bye bye.